इंडिया ने पाकिस्तान की मथक्ता चथरखिब अटैक सिंगदा पाकिस्तान मचा कुंट्रा माथोई सीरे सीरीब सिंगी मनुंगदा JSE मोहम्मद की लुचिंबा मसूद अजहर अमदी महाकी इमुंग मनुंग सिंग यावख्रे पाकिस्तान की मथक्ता इंडिया ने हौजिक चथरिब ऑपरेशन सिंग कांग्रेस पार्टी ने मपुंग फाना सगोतकनी हाइना कांग्रेस वर्किंग कमिटी की मिफमना वारेप लौख्रे अमदी तोंगान तोंगान स्कूल सिंगदा महिरोई तिंदोक तिंजिन तौबदा सिजनरी बगारी सिंग तोंगफम थोप चांगदगी हेना पुब्रा हाइना यंगसिनबगी आउटरीच प्रोग्राम हौख्रे खुरुमजरी ISCOM न्यूज बिरेंग ताबिरी बक्वाई पुमनमक पोइसिल की जनंबमना तराम नोकजरी हौजिक पाउ संदोकने पिजरी इंडिया ने खंगहौदना पाकिस्तान की मथक्ता नोंथक्ता की चथरखिबा मिसाइल अटैक अदुदा हौजिक फाउबदा मियोय कुंट्रा माथोय हाटख्रे लाइसन कया थुगाइदुना मांग ताखनख्रे मियोय कयामना असोक अपन नंगहनख्रे हाइना पाकिस्तान की मिलिटरी की माइकैदगी खंगहलख्रे पाकिस्तान द बेस्ट ओवर लाल हौलूब JSE मोहम्मद की माइकैदगी हाइरिब अटैक अदुदा मखोयगी लुचिंगबा में यावना इमुंग अमगी मियोय तरा लेखिद्रे हाइरे लेखिद्रब लुचिंगबा दुदी JSE मोहम्मद की लुचिंगबा मसूद अजहर अमदी महाकी इमुंग मनुंग सिंग हाइरे मसिगलोइना कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल मयादा कपनाबदा तोप मियोय मंगा अमसु सीखी हाइना पाकिस्तान हाइरे युमलोनरी बलाइबाक अनिगी मरक्ता लेरिब ngamkhai paring हाइबदी कश्मीर की मफम कयादा नुमिदांग अमदी अयुकी मतमदा बॉम्ब सिंग थादनब लेपखिदे लाइन ऑफ कंट्रोल मनाक्ता लेब डिस्ट्रिक्ट मरी द पाकिस्तान आर्मी सिंगना अचौ अचौ बॉम्ब सिंग कापसिलकपदा इंडिया की माइकैदा नुपी अहुम अमदी अंगांग अहुम यावना मिसम तरानी थोय लेखिद्रे यांखै माथोय अमना असोक अपन नंगहनख्रे युम कया अकाय अतोय नंगख्रे हाइरे पुन सेक्टर द लेडी लाइन ऑफ कंट्रोल द मथौ तोरिब इंडियन आर्मी की मंगा सुबह फिल रेजिमेंट की लैंस नायक दिनेश कुमार कौबा ऑफिसर अमसो लेखिद्रे हाइना ऑफिसर सिंह खंगनख्रे ngase anganbadasu Jammu amadi Kashmir gi Kupwara district ki line of control mayada Pakistan lani singna bomb kaya kapsilaki haire Operation Sindur gi makhada ngarang angan ba ayuktagi India na Pakistan gi mathakta sathkiba missile attack adu Congress party na amatta oina sagot ki bagaloina na pumnamak punsina ba matam oire haikre ngarang Congress working committee gi fam ki ba mifam aduna hauzik sathri operation asida full support tawi amadi party asigi maikai dagi angama mating pang ba haina warip lawki mifam aduna su party asigi oina hauzik laibak sinba tungbada chathri ba Samvidhan Bachao rally sing matam kharagi lepkina ba su warip lawki lawrak Warep Singh Maru Oina All India Congress Committee AICC gi General Secretary Oiribi Priyanka Vadrana Pukalaki Buwafam Amada Yanaki Badagi Lorkibane Hairiba Mifamadu the Congress President Malik Arjun Kharge Lok Sabha the Leader of the Opposition Oiriba Rahul Gandhi AICC gi General Secretary Singh Jairam Ramesa Madi KC Venugopal Chingba Luchingba Kayana Saruk Yaki Haire वर्किंग कमेटी में हमारा डिस्कशन हुआ पूरा समर्थन फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस बेस्ट विशेस टू देम मच लव टू देम कंप्लीट सपोर्ट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी एंड द कांग्रेस वर्किंग कमेटी मणिपुर लेरिबा गवर्नमेंट अमदी प्राइवेट स्कूल सिंगी माहिरोय सिंग पुथोक पुसिन तौरिबा गाड़ी सिंगना पुफम थोप माहिरोय सिंगी चांगदु ngakna puribra haibagi yengsinbagi thabak thoram sing ngasidagi hokre ngarang Babuparada leba Ramsagi officer Paumi Singh unaba amada education else ki director NG Bhogendra na hai school da mahiroy singh thindok thinjin tawriba singda khudong thiba thokhan danabagi Jackson tharang oina Jackson bagi thabakasi education else amasung mari lenaba department singa punakhut samnaraga hogadabani ngasidagi hauna Manipur gi tampak lamda leiriba school singda chathaba hogani mahiroy singh puriba gari adu da masing kaya fawba tongba yabage khudong thiba amatta yaudana tongba yaba mahiroy singh gi masing khangdoknabagi khongthang ama oina yengsinbagi outreach program asi chathagadabani haiki Hauzik Manipur gi school kayada ven yauna school mahiroy sing puri bagari kayana chapchana pufam thokpa mahiroy masing dagi masing hena hapchilaga punaba yauri masina gari aduki manungda mahiroy sing da sor honba wabagi khudong thiba kaya thokhan nabagi machak ama oihali mahiroy masing hena pusin badagi accident thokpa kaya su yaukre
ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯒ ꯈꯨꯠ ꯁꯝꯅꯔꯒ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯦꯟ.ꯖꯤ. ꯕꯣꯒꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯈꯤ꯫ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯔꯤꯆ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯁꯣꯜꯚ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯗꯣ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯁꯤꯃꯇꯪ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯌꯦꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯦꯂꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯖꯤꯠ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯒꯗꯧꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯕꯣꯠ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯤꯖꯕꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯤꯆ ꯑꯥꯎꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯔꯦꯠꯅꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯒꯦ ꯈꯣꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯟꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣꯗꯨꯃ ꯇꯥꯟꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯗꯦꯟ ꯂꯦꯇꯔꯣꯟ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟꯠꯁ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯦꯄꯤꯜꯁꯤꯃꯇꯪ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯕꯅꯤ꯫ Imphal West District Sangaitel Outpost Manaki Chirulamkai Naka Pointa Manipur Police amadi CRPF anigi apunba team amana chathok chasin tawriba Garina Chimbasing check tobada mioi ani yamlaba yungau haibadi distilled indigenous control liquor DIC liter lising ani chamanga fagat pangam kre hairiba yungau sing adu puduna lakpadagi farba mioi ani adudi tahangba Dithai Pau Golmei Jahi Kuntrani Thoi Amadi Pau Juan Lung Kamei Jahi Kuntra Mapalni Farba Myoy Ani Asi Karilamdagi no Haibadudi Manipur Police na thador kibacharol aduda palakide Pau ki maragthat na aten break amatang lawjari Admission open Rajkumari Sanatombi Devi BTL Pangegi, listening Kunmanga Kuntaruk session gi oina, class 11 science Samsung arts admission taunabagi, registration open taujare. Mahai masik takpi tambi bagi lamda, sahi kuntra matoi hena mai pak pagi kongjelda, kumang yang nasang silak pagaloinana, Rajkumari Sanatombi Devi BTL gi kai kumnajarba founder singi, asan bamiyeng makada, lamjing lamtak piduna, lamdam masigi mithoi mihel labamiyoy kaya leptuna putoktuna lakli. Homlagli ba malem gi isel ka chunarba technology amadi technique kaya sijanaduna train tawraba experience lairaba oja kaya na takpi tambiri adom gi angang simbu kunaya sige achang bayumbi amamang oihenaba makhoi gi yaifaba tunglam chatki damak school asida tamhan biduna khudong chaba asilobiyu registration form amasung akupa marol vidyalaya asigi pangai gi office counter natraga school gi website tagi phangbigani Admission open, PC Allied Health Institute, Kongmanjon to Imphal East, Manipur, affiliated to Bharat Sevak Samaj, National Development Agency, promoted by Government of India, and authorized career counselor of Om Sterling Global University, Hisar, Haryana. Mafam asida tamba yaba coursing adudi, BSc in Radiology and Imaging Technology, Diploma in X-ray Technology, BSc or Diploma in Medical Laboratory Technology, BSc or Diploma in Operation Theatre Technology, BSc or Diploma in Optometry, BSc or Diploma in Dialysis, Bachelor in Physiotherapy, BSc in Cardiovascular Technology, BSc in Nutrition and Dietetics, Diploma in ECG, Diploma in Autism Spectrum Disorder Education, Diploma in Rehabilitation Psychology. Institute asida kudongchaba kharasu thamjari madudi ahan balakpa mahiroi mangada 20% discount pizagani taruk tagina tara fawda lakpa mahiroi singda 15% discount pizagani tara mathoi dagi kun fawda lakpa mahiroi singi oina 10% discount pizagani relief camp tigi lakpa mahiroi mangada diploma course admission gi oina 50% discount pizari kana lezadrabat natraga orphanage tigi lakpa mahiroi mangagi diploma course ki admission fee free oizagani nupa amasung nupi gi leinanaba hostel gi facility pizari institute asigi oina course amagi 30 seat capacity khaktamak oizagani matam ga chunaraba smart class clinical practice at reputed hospital amadi diagnostic center singda hakte
ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯨ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣꯔꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯝꯕ ꯂꯣꯏꯕꯒ ꯖꯣꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯁꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯨ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯃꯔꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯅꯝꯕꯔ 7641934366 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 8131064931 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯃꯦꯜ ID pcalliedhealthinstitute@gmail.com ꯗ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯕꯤꯔꯛꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯖꯔꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯤꯗꯨꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯕꯤꯍꯧꯅꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ ब्रेक की मतुंगदा मखातावा पाउ पिसरी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन न कोनबा बैंगी खुल मनाकी ग्वारोक चिंगसांग परिंगी मफम अमदगी सिक्योरिटी फोर्स न ngarang खुसुखुलाई सिंह फगतक्रे फगलक लब खुसुखुलाई सिंह अदुदा मैगजीन ग कोनना 303 राइफल अमा नंबर 36 हैंड ग्रेनेड मरी पोम्पी गन अमा इंसास की कापयारी बमरु अने इंसास LMG के मैगजीन अमा कैमोफ्लेज की खोंगराव अमगा पीएलए थाबा कैमोफ्लेज फुरित अमगा यावी हाइरे तोंगान तोंगान बमफम सिंदगी मियाम दगी सनखाई तुमखाई तौबदा चावना चेनबा लोना तिंग्रब लाल हौलुब KCP PWZ गी मियोय अमा ngarang Manipur Police na Wangoi Police की मनुंग चलिबा इरम सिफाई लेरक असंग बदा लेबा थंबाल लेमा हाई स्कूल की गेट मयादगी फागत क्रे हाइरे फार बमयोय अदुदी हौजिक हौजिकना इरम सिफाई लेरक असंग बदा लेबा थंबाल लेमा हाई स्कूल दा हांगलिबा रिलीफ कैंप ते लेबा कंगला तोंबी मंत्री बंदगी अरामबम बीर कुमार अतोपमिंग कनब कवि हाइरे इरम दमियाम की खोरजै लुकी सकनाइरबा लायोय ख्रबा असेब खरगी वारी नाचोम हाइबा चामग कुनमाथोय सुब लाइरिक अमंगारांग कंगलादा लेब आर्कियोलॉजी ऑफिसटा फोंख्रे हाइरिबा वारी लाइरिक असि अबुजम इबो पिस्तक लुवांगना हानदगी लेरंबा हिंदी की वारीदगी मैतै लोलदा हंदोकपने थरमदुदा मणिपुर स्टेट आर्कियोलॉजी की सुपरिटेंडेंट के शशिकांत शर्मा IMKHOL Imkholgi President Sagosem Vilasini Amadi Joint Director Arts and Culture Government of Manipur gi Arts and Culture Government of Manipur gi Retired Joint Director Sapam Bahigana Maru Oiba Mithung Lensing Oina Sarukyaki Tharamaduga Mari Lainana Manipur State Archaeology ki Superintendent ke Sasikanta Sharma na phongdokkibada lairikasi Bengali paba ngamdaba singi oina paba ngamnaba haiduna maitai mayek tei thokpani अमरोमदा मैते मयेक पाबंग अमदब सिंगी ओइना सु बेंगोली दे इथोक्तुना फोंकी हाइना मखा ताकी हौजिल ओइसिलकपदा मरोबे पाव अमुका हना पिजरी इंडिया ने पाकिस्तान की मथक चथरक की बैठक सिंध पाकिस्तान मचा कुंट्रा माधो सीरे सिरीब सिंह मनुंग जयसी मोहम्मद की लुचिंगबा मसूद अजहर अमदी महाकी मनुंग सिंह यावख्रे पाकिस्तान की मथक इंडिया ने हौजिक चथरी ऑपरेशन सिंह कांग्रेस पार्टी ना मपुंग फाना सगतनी हाइना कांग्रेस वर्किंग कमिटी की मिफमना वारेप लौख्रे अमदी तोंगान तोंगान बस स्कूल सिंह द माहिरोय तिंदोक तिंजिन तौबद सिजनरी बगारी सिंह तोंगफम थोप चांगदगी हेना पुब्रा हाइना येंगसिनबगी आउटरीच प्रोग्राम होख्रे पुंजासी फावगना संदोकचबा ISCOM न्यूज़ मतांगा सेदा लोइजरे मिडियंग ताबिरिब सिंहबु अमुका हन्ना खुरुमजरी